Kanegade ko All India Radio Shillong ko khubor ban puleru Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentaka step U menteri rang badu kari un play ki maunong rim jogi babon ki kampan roy hagajala asam mentaka sngi Kesorkar pedang keletho bapalat sanpun riu laktam ki briu kleyo ketika yada na kejing pang COVID-19 kat hadu hnen kesngi Bad lapen kamti hau Reverend Father Victor Lengdo ya kakam u Archbishop jong kejala nyamba Shillong hnen kesngi ka khubor ka babnya U Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi un play yau maunong rem jang babon ki projek kampan roy ha dekya Juli ha distrik Sonetpur ha jela Assam mentakasngi. Un play ru ya ka asom mala ka batmu banyarap ban kentil ki surok ba bat ki surok distrik ha jela. Un play ru iki maunong rem jong arteri ki medical college bat hospital ban bo ha beswanat bat charai dio ha jinglut bakumba shihajar shispa klur tengka. Ka sorkar pedang keletho ba sanpun riu laktam ki briu keleyo ketika yada nagajing pang COVID-19 kat hadu hnen kesngi. Haba keren ginong tho kubor ha New Delhi hnen kesngi u additional secretary ketenat kakot kakhya u Dr. Manohar Agnani u laong ba ya ginong trei ketenat kakot kakhya ala aitika. Uletho ba omsham ladan kanu kejing khepang ne kejing yap kat hadu mentah hadin beladap ai ya ketika. Hagawai pat kaliang u secretary ketenat kakot kakhya u Rajesh Bhushan u Lakmi ya kejinglong jingman bat kejingya chaprang kejing IT kayada na kejing pang COVID-19 bat ki jela bat ki Union Territory lingba ke video conferencing. U Rajesh Bhushan u lero ikilat belashim de ki jela bat ki Union Territory ban IT kaya ki brio. Ula kedo bak India kede ke Wainigiri bastet tamban poisan million ha kejing IT ka tang hapo ki arpuai sngi. Hagawai pat kaliang henriu spa sapun rungut kinong trei ketenat kakot kakhya Meghalaya kelio tika hnen kesngi. Kat hadu menta henriu haja praspa san pukundai ngut kinong trei ketenat kakot kakhya kelayo ya ketika Covishield. Ha Meghalaya arpusangut ki breu kelio thamai ya kejing pang COVID-19 hnen kesngi bat kine baro kidai na ke district East Khasi Hills. Kat balai ngut pat kilakot. Ki khubor na ke Directorate of Health Services ki atho baki badang dodi unu knyang jing pang kada do mentah Meghalaya kidon shispa arngut ki bala klat pat kada do mentah kidon shispa saupunyo ngut ka jingdan ki bakot na ke jing pang COVID-19 he India kalapoi khandai punyo point iwe khandai na ke shispa ha ka batang nen kesngi palat khatsa wajar sauspa prapu prangut ki breu kilakot Kajingdon kibreo kebadang doni unu kunyang jingpang hakari kalong tang iway point lai nyaw na kasispa na kito baro peladap yo yaw ne u kunyang jingpang. U Menteri Rangba Kajala Manipur UN Biren Singh nen kesngi ulalet jingo ya kakangla ban kemi badyo jingtep bamar khamat halor kajing shnai kajing kieng halor kawa Imphal hakaliang mingi jong kakangla bat ka Chairau Eco Tourism Park. Ya kene project la ban play hapo uni ubnai bomenta. UN Biren Singh ulong bag sorkar jela ka IT lut na gebenta banyada bat penne ya kijaka bakhen kentang hakangla bat ke sorkar kala shimikilat ban pen embiang ya kalariti balarim jong ka jela. Ulero ru ya kamang tengka ke sorkar preng jong ka snam arajar arpuwe arajar arpuar bat ulong bag mang tengka kan bo ya kanong rem na gebenta ka jing pensuk ya kurkom na mar pagaya hap bar jing trekam atma nirbhar bharat ne ke India ke basanya haladia. Kani ko khubor kawan chapi na All India Radio Shillong. Laitili kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjengai iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ka khubor. Ya Reverend Father Victor Lengdo hnen kesngi lapen kamti kumu Archbishop Bathamai jong ka jela nyamba Shillong. La thung yu kumu Lengdo sat da ka Vatican. Ya Archbishop Victor Lengdo la kha ha ka khatsau tarik benai kala lengkot ka snam syajar khandai spa sanpun riu ha ka snong walang ha ka district East Khasi Hills. Archbishop Victor Lengdo ulong bagathong ba khamat e ju kalong bante asong barwanra e gajing teli na ka benta ki brio baro. Ulong shosho babaro ngidon kam manetrailang na kabenta ke jing bahak emlang saalang namar kanu ka kampen roy kan omja tang da ka batri marway.
Hakawai pat kaliang Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma uloong bakani kalong kepor ke bakongsan na gebenta Kejela Nyamba barokawai namar bakakener sya barokawai Kejela bat wat syakiwe-kiwe gebenta jong kathan shtelam mingi. Ka Menteri Ketenat Pelatengka ke Sorkar Pedang ka Nirmala Sitharaman kelawan manishim benta ha gebenta balai jong kaca bagica dan puraskar mela ha Guwahati. Hakane ke jingelang ke Sorkar Asam kan sami ke jingerap pisa bamar lai hajar tengka syakumbah nyo poin san lakmut ki beriau ki badai na ki per selasha. Menteri Rangba Kejela Asam Usor Benant Sonowal, Menteri Kena ke Sorkar Preng Ubakmi Ketenat Food Processing Industries Rameshwar Teli, bat Menteri Pelatengka Kejela Asam Himanta Biswa Sorma Kleshim benta hakane ke jingelang. Menteri Kena ke Sorkar Pedang Rameshwar Teli uloong ba ke Sorkar Pedang bat ke Sorkar Asam kila syemi ki babon kilat na kebenta ke bahakamiat jong ki beriau haki keper selasha ha Kejela Asam. Ka Sorkar Pedang hnen kesngi kala ai jingbet ya ki Southli Kejela bakentop ya ka Asam, Haryana, Himachal Pradesh bat Punjab ban kentio sasan hajar lai pusau klur tengka lengba ke jing terekam open market borrowing. Ketenat Pelatengka ke Sorkar Preng kaloong bakini Kejela kilawan ra ki jing kala ke jing terekam ban pensuk ya ke jing trei ki kam lajong. Ketenat kleitho ba ke jing don Kejela balawan ra kini ki jing kala ban pensuk ya ke jing terekam lajong kala kieu syaka khat arteli. Menteri Kena hak office Menteri Rangba Kari Dr. Jitendra Singh hnen kesngi uloong bahaba kiwe-kiwe kiri kimpatip kumno banyak caprang namar ka klam COVID-19. Hendrai uloong bake India kalapen iya kalenti. Uloong ya kene habakran hekinong thok kubor. Ulaban baki an kerep karyang ki bathamai balawan ra ke Sorkar Narendra Modi kidai na gebenta ka baha kamiat jong kinong rep. Ulapen rem ki seng ki badan kaliang persya baki alam baklai kinong rep badi ki breu halor kini ki an. Uloong baki don ki breu ki bapau ki bana ki wei kiri ki balakwa ban penthok pria ka dor jong ke India halor ka nong rem jong ke jenge ki nong rep. Ya kilat ban penti kena ya kejing singan la syam hadali hinen kesngi ha ka baydai ba kejing temu ban penlong ya kejing khang ban yat ya ki kali de ki seng baper jong ki nong rep ki ba penlong ya kejing ya ki. Ya kejing pahara la perkheng bah ki babon ki jaka hadali ban la pen up de ki babon ki pulet pahara ban ya dana kano kejing jabam snotenan. Menteri Ketenat Information bat Broadcasting ke Sorkar Preng Prakash Javadekar ulapan benah nen kesngi baya ke National Music Conference jong ke All India Radio ne ka Akashvani Sangeet Sammelan ontip no naduk menta kum ka Pandit Bhimsen Joshi Music Conference. Menteri uloong ya kene habakran ha kejingelang play ya ka program Abhivadan bala penlong man kenma we ke lengkho sngi kha ba shispa asnem jong Pandit Bhimsen Joshi ha Pune henen kesngi. Uloong ru baya kurkom wanra iki surjing tem Pandit Bhimsen Joshi ha All India Radio bada ka television dan kam ban penwandur thamai kenang bakin poi ka perthai baro kawai lengba ka social media. Baro artli ki yang dorbar parlimen kila sakhi ya ki dorbar ki bajam bat ki jing pansange basipor ha kene katayo ha ka ba kaliang persya kalaban badai ban wengno iki lai tli ki an karep karyang wad ha pedeng ka jing pentikna ra ka Sorkar bakalong ka bakloi ban ekrani kini hapo bat sabar ka yang dorbar parlimen. Ki presiding officer jong ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha kila syamjing e abha ha ka jing penlong iki dorbar ha katayo ko benengkong jong ka dorbar mang tengka. Ya kanongrem jong Sorkar halor kini ki an la banjur do Menteri Ketenat Karep Karyang Narendra Singh Tomar bat kiwe ki menteri naga seng BJP. Henry ki dikot na kaliang persya bakentup ka Kongres ka DMK bat ka Trinamool Kongres kila perta bandawa ya ka jinging no ya kini ki an. Bat katto ko kubor kalakot akan nega step ka balawan syapi nag All India Radio Shillong. Ngipin kan mawi pikidong ngap baha kapor prabaje ngine so baga Delhi Station nagbenta ka kubor ha kaktin Hindi kabanbot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor Prashteng. Ngipin kan mawi pikidong ngap baha kapor Kendai baje naganig station pinyo ka kubor na katan chitela mingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.